خب که باشه سلام علیکم دوستو و هموطنو برادرو. امیدوارم همه کسا صحت و سلامت سربلند و خانواده هم باشه. دوستوی عزیزم، هر کدوم انسانی که این را بگیم که میبینه میتونه که پدیلیت کنه، فراموش نکنه پدیلیت کردنه. امروز یک صحبتی گوییم که به نهایت جالبتر هم میشود. من خدمت اول پدیلیت کنم. من تا پارت افتمش در یوتیوب رفت، در فیسبوک. امروز نامی موضوع را اگر خونده باشید، یعنی که زبون امام علی گپ امام علی است، ایما نیست که امام علی میگه که چطور ما پرپوت کردیستم. واقعا هم امام علی رحمان چطور تا حاضر نه، چطور اومدگی تا پرپوت کردیستی، چطور چندین سال میشوه که تامو پرپوت کرده اومدیستی. واقعا بعد دیدن این نوار همچون یک تاجیکستانی بگیم، یعنی خاموش ایستادن، بگیم خب کرده تماشا کردن یا که خندیدن، این ایما نبود. یعنی که باید ما سری مسئله چیکار میکردم، میبرومدم صحبت میکردم و شما هم تا که خبردار شین که یک پرزیدنتی کشور اگر ناقانونی هم باشه، جامعه جهان هم چه پرزیدنت هست اگر بگوی از کجا هستی، از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان اینترنت اگر روی کنه لبای انسان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان است. اگر که این اواره همه آدم ببینه، پریواد کنه، سوبتیتر قطعی اگر پریوادش باشه، باور کنین دوستوی عزیزم، یک شرمنده دو دنیا میشه. یک انسان یک شرمنده دو دنیا میشه. ما بعضن وقتا واقعا هم شرم میکنم که نم خیلی یک پرزیدنتی کلونی سیرک باز ما داریم. واقعا ما شرم میکنم، من چه تاجیکستانی ما شرم میکنم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک کلون است، یک سیرک باز است. عجیبیش دری است. وقتی از من این نوار شما دا نشان میتم، شما خوب با دقت گوش کنین این نوار، یعنی چی میگذره در این نوار. وقتی یک جوان میخیزه از کمبودی گپ میزنه، در بالای سری او در داخل زال، یعنی فشار هست، بشی میگم میباشم، بشی میگم ای بر شیشتگی ها بشی میگم. از این پس معلوم میشود که در داخل زال، یعنی که اونجایی که امام علی با مردم یک با ملاقات میگذرانه، هر یک آدمی که اونجا تکلیف میشه و میدرورن، ایده طرفش یتای اخرانه میشینه. اما پیش قطار دا یک چند تا رئیس موینو میشینه، در پشت یک اخرانه یک آدم، یک اخرانه یک آدم، یک اخرانه یک آدم میشینه. یعنی که نمی چیز مشاهده میشوه که اول میخندن، بعدی که او جوان از مشکلی گپ میزنه. واقعا هم بگیم که یک لقای بچه هست، ما گفتم قند تبزه شیر نر، که در تاریخ همین تاجیکستان هم همین 30 ساله امام علی ده نگاه کرده ایستادیم که همین یک لقای بچه همین خسته اتکریتا گفت همین کم بودی را. این لقای بچه های جاروب قل است. در حالتی کمبودی را گپ زدن، امام علی رحمان پریکال میکنه او را و همچو یک رئیس جمهور سینی یک جوان میگه من میدونم این دروغ گفته است. گویا که او جوان از مشکل منطقهش خسته با امام علی رحمان دروغ گفته ایستاده است. این کلمه را امام علی رحمان میگه که من میدونم این دروغ گفته ایستاده است. من میخوام این نوار را برای شما بمانم
аз телефонам бошад ва мо шумо чикор кунем ира мегем ки бибинем ва хидмон барои баҳо битем ки ҳамчун як раис ҷумҳур ин инсон чӣ масқарабозӣ карда гашта истодааст дар инҷа. ман овозша баланд кунам то ҷои даркорӣ. ҷорубкун ҷамоат самимӣ раҳимов. ҷамоат самимӣ раҳимов. шумо соли 98 рафтабдем, ман 4 сола будам, падарам мара гирифта бурдавдан байрақи ва шамаи дино мебудам. ҳамун роҳҳо ҳолам ҳамон қадр истодагӣ аст. бо масъалаи обу роҳ ҳамишаи бикор. ҷорубкуна қатъи отат кадам биёфӣ. барои чӣ кадам кутаи ҷорубкун? медом кардем хира о дурӯғ гуфтиса. гӯш кун. ман аз медонам тиявиён бобӣ дод бафкирам отат набуд. ки гап зад? клохе масъалаи вай тиявиёнда. болои кушковда. хайри дилфо вай марказ ноҳия то ҷорубкуна роҳи чанд километре? 17 километр. садқа бишам я буҷети давлати тоҷикистон амагарон ҷорубкунда хароҷот кунем. биомӯзем. чанд ха аҳолӣ дорад ҷорубкун? 11,000. гӯш кун, ман перепутат кардам. ҷорубкун мавзее ки ғалатонагиҳо вай мешавад тухмӣ. агар гӯшкума перепутут кардистам садора шунавида истодем вақти ҷавон гап зада истодааст дасташ якташ тарӣ мекунад бишие бача мегуматра биши мегуматра биши мегуматра. яъне ки мулоқоти раҳмонов бо мардум я таҳти фишор мегзарад. сари мардумда як фишор меёрад ки набояд ӯ беста. агар аҳамият бутем дар ҳамин навор ҳамун бача ду бор мешина мехезад. яъне мешина эмомалӣ гап мезана мехеза ахрано мега биши мега биши е бача биши 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 яъне гап наза. иё аслан тасаввур надоштанд ки дар ҳолат и бача мебирояд соли 90 чандум гуфт ки байрақчаи сурх 4 сола будам ҳамун раҳ ҳоли ҳам истодагӣ аст. яъне нами 30 соле ки ту дар ҳамин кишвар президент ҳастӣ ҳамун раҳи мо ҳамин хеле истодагӣ аст. ва дарҳол мега бюҷаи давлат чӣ хел магар ҳама бошад дар ҳам ҷорубкун сарф кунем. як здиватса мега қатъи отат кадам биги охи ҳамунҷара. як мазоқ як таҳқир мега ман медонам и дурӯғ мега. не ин ки аз шикоят рафта у ҷо тафтиш карда шава бояд ки ҳамин ҷавон чӣ гуфта истодааст. ва як гурӯҳ ки ҷоруб ӯро ҷоруб номонӣ мешавад фақат ғаждӣ мерӯанд ҷорубҳо. як мома як модар дар дарвоз биромад дар пешаш гап зад аз душанбе гул гирифтан рафтан ту хута чӣ хеле эҳсос кардӣ дар пеши ҷаноб бисёр гапҳои зур гап задӣ. хестан рафтам ба ҳамунҷара ҳама аз ӯ интервю гирифт аммо аз ин ҷавон чӣ ба интервю нагирифта ки ту мушкилиро гуфтӣ дар пеши эмомалӣ. 30 соле ки касе нагуфтагӣ гапа ту гуфтӣ. баъд аз ин ҳолат чӣ шид? чанд қа фишорот овардан? аиҷа биромадӣ рост амният гирифт рафтад тафтишат кардан.
тра допрос кардан. ҳоли ма боварӣ дорам ки ира ба ягон гурӯҳ ҳам гуфти ҳамун гапо пойбанд кардан ира и ҷавона. ҳоли агар дар зиндон набоша бо хубтар аст фикр мекунам. ки иро бурда зиндон ҳам кардагӣ ҳастанд. и ягон ҷои шаки шубҳа надорам. ту ё ба ин ё ки ба он гурӯҳ ту гӯш мекунӣ ба фикрам ки аз ӯ ҳамин гапҳоро фаҳмидагӣ ту омада гуфтесӣ. дар Тоҷикистони тари гапа ҳеҷ ка намегӯяд. ҳеҷ ка дар Эмомалӣ норозӣ намешавад. ҳама розӣ аст. вале ман фикр мекунам ки ҳеҷ чизо ҳам дар болои сари ҷавон гузашт. аммо ҳамун лақай бачаҳое ки паспортотон алиш мекунед, дар ҷои паспорт алиш кардан мисли инаи ҷавон бошен. охе шумо ҳам шаҳрванди ҳамин Тоҷикистон ҳастед. шумо ҳам ҳамон ҳаққа доред. ҳар як инсони Тоҷикистон доштагӣ ҳаққа шумо ҳам доред. ура не ки миллата иваз карда баъд ӯ ҳаққа дошта бошед. мега ки бюҷаё магарам ҳам бюҷаи давлата дар ҳамин ҷорубқул сарфш кунем. намерасада. ӯ бюҷаи давлат 30 сола дар авлоди ту сарф шуда истодааст. 30 сол мешавад ин бюҷаи давлат дар авлоди Раҳмонов сарф шуда истодааст. дар хориҷаҳо хона банкҳоро гирифтан, кайфу сафо кардан, қиммат мошинҳоро сувор шидан, картежҳо қатъи дар дохили Душанбе гаштан, ахранҳо қатъи гаштан, ӯ қадар ахранара барои ҳимояи оилат ойлик додан. ира оиле ки худат надода истодӣ. ира ҳамин бюҷаи давлата дода истодӣ. ҳамин открита бигар бугӯ ки бюҷаи давлат ай оилаи ма иси намеброя бачаам. мо ҳамин бюҷаи давлата оиламон қатъи тақсим кардастем барои ҳимоямон, барои кайфмон, барои истироҳатмон, барои хориҷа ода хона харидан, қимат мошин харидан. худоро шукрш бугӯ оилаи ман калон шида истодааст, фарзандон калон шида истоданд, набераҳом калон шида истоданд. ҳамаи аппетит доранд, иштиҳо доранд, мехоҳанд кайф кунанд, сафо кунанд. ҳамаи мехоҳад дар Дубай хона дошта бошанд, ҳамаи мехоҳанд дар Қатар хона дошта бошанд, ҳамаи мехоҳанд дар Амрико хона дошта бошанд, ҳамаи мехоҳад ки дар Аврупо хона дошта бошанд. ҳамин открита бугӯ ки бачаам бюҷаи давлат аймо ай оилам иси намеброя, зиёдтигӣ намекуна ай оилам. даже камӣ кадестай боз барои ҳамо ҳаминаи ютуборам налог баста истодам, блогерорам налог баста истодам. ин бюҷаи давлат ай худам намеброя. ин роғунам сохтам, ина дида истоди, свети ҳамирам фурӯхта истодам, ҳолиам нарасида истодааст дар оилам. ولی با دو تا دیگه اگر روغن بسازم سیرامنو با نمیرسه کمی میکنه در اویلم. ما همین راهی که با شما کردیم دادیم همین را خیتای کرده دادگی است. این هم به حیث یک قرض در کلای شما. و این طرف شما خورده استیم بچه هم بوجه ای اویلم ایست نبرومده استوده است. اگر ای اویلم زیادگی کنه یکون روز خیلی یکون متر دیگه با راه میکنیم. یا که یکون خیرخواهی دیگه پیدا شوه از خیتای است، نمیدونم از قطر است، از دوبای هست، از امریکا هست، از یکون جا یکون خیرخواهی دیگه پیدا شوه یکون دولت ها یکی دلشون بسوزه بگن که خیلی بیایم توجیکستان در یکون سم یاردم کنیم یکون راه پا بعد همونجا ما پیشنهاد میکنیم که هم جارب قلب بکنیم بگوش کن چی پینهانش میکنی؟ چی پینهان داری؟ открыто برو گبزا که نمیرسه بوجای دولت. نیست بوجای دولت. بوجای دولت باید بوجای اویله تبدیل شدگی است. او همون زندگی ما در رسیده است. همین شما مردم 10 میلیون همین اویله ما را کرمید کردستین زورتون رسیده استوده است. نه اینکه امام علی رحمان ملت در زورشون رسیده استوده است که حاجت ملت انجام بده. بلکه 10 میلیون مردم از زورشون رسیده استوده است که حاجیت اولاد رحمانوف انجام بدن. هر یک نبیرش استودنت، خونه، در، اخرانه، ماشین،
یک درس میروه فرزندش در خارج 4 تا ماشین قطعی میبرنش 4 تا ماشین قطعی میارنش و او اخرانو هم در اونجا زندگی دارن خوردن دارن خونه دارن یا داوپشیشیت خونه میکنن یا اونجا خونه میخرن برای بچهش هم خونه میخره و برای اخرانو هم زندگی میکردگی خونه میخرن که یا برای به حضور در اونجا زندگی کنن درس بخونن ای کجای بودجه دولت رسن از کجای کار 10 میلیون مردم بیچاره مردی کار با کیف صفای امام علی اولاد امام علی برسه از کجا برسه این چیزو نمیرسه برای ما بچه ده بگو که بچه شما 10 میلیون ما را خرانده نتونسته ایستادین او طلباتی که ما داریم او را انجام دادن نتونسته ایستادین گسای نمی تاجیکستان هم ای هم پول کار کرده ایستاده است ای هم همو اولادی مرا دامادای مرا و قدای مرا اشتیاش یعنی که اپیتیت چه سر کردن بند کردن نتونسته ایستاده است سر نشیده استانی ولی هم گشنن خدم گشنایم بگو ولی هم این زمیناتون ای قشا فروختیم بچم بگو برای که نرسید بگو پول داد این بچه ها میخوان در دوبای همش خونه بخرن میخوان در امریکا خونه بخرن در قطر خونه بخرن در اروپا خونه بخرن نرسید مجبور شدیم قیزمین بفروشیم که تو که بیاره همش در یخیله خونه بخریم اولادام ایش باید کم نباشه بگو نبیره هم ایش باید کم نباشه بگو همش همون باید او رو میزنده که نرسیده ایستاده است کم کار کرده استیم بگو کم مردی کارین زناتون هم روی کرده میده مردی کاری کار کرده پول روی کرده استین چرا زن بانک های ما گرفته استیم و شما را 1 کیلو کارتوشکا را 10 سومون کردیم 1 کیلو سبزی را 15 سومون کردیم تا که بیشتر پولتون را بگیریم 1 کیلو گوشت اینا 80 سومون دا خیست اینا یک خلطه ارده در 300 سومون خیزوندیم پول سویدوتون هم بلند کردیم که همین کاری کردگیتون ایدستون با ای و با بهونه بکشیم بگیریم خدمونده یا بریده نون تون بتیم پولتون را بگیریم یکی همین هم نرسیده ایستاده است بگو آخی مردک شد تی امروز نه تا از اما اول پره پوتت کد آمده استی در سر این ملت از اما اول پره پوتت کد آمده استی تو نو فهمیدی واقعا هم بگیم یک نواره بود که این همی خیلی ملاقات ها میگذرونه امام علی رحمان میدونین برای چی در تلویزیون ها همه رحمانوف همه سیومکوش همه مونا آدم ها شیشتگی ای دهنش جمونده استای گب زده استای خندیده استای آواز نیست در جای ای برنده گب میزنه همه تلویدوشی گب میزنه میدونین برای چی برای که تمامی اونمو زل ها بینم خیلی سفرهای امام علی رحمان بینم خیلی مسخره بازی ها میگذره و او جای هایش که در وصف امام علی رحمان تعریف تفسیه است که او جا را میمونه او جا را شب روز در تلویزیون ها تا میتن که یک گودک یا که یک کمپیر یا یک موسفید قطع امام علی برامد پریکول بازی کرد بسیار احسن تصور چیا خوند در وصفش امام علی را شعر و سرودا خوند او را میمونه این خیلی مسخره بازی ها رد کمی برای ایدرونی زد که امام علی از هم آمدگیش تا آخیره در درون زل پر کرده آدم ها را نم خیلی مسخره بازی کرده میشینه یک پرزیدنت سین یک گودک یک جوان میگرده میگه که اوتت قطعی سوز کردن میگه خیلی ترا چی با اوتت کلان کرده است این ای است گپ اینه پرزیدنت یک کلوون پرزیدنت نه کلوون ایتاری انسانو باید در سیرک بروان کار کنن نه اینکه در حیث یک مقام دولتی بیاین سری مردم در حیث یک راهبر کار کنن اینا باید در سیرک کار کنن گولکا را بخندونن فقط سیرک میگذره در زلای تاجیکستان ملاقات رحمانوف نه سیرک رحمانوف سفر میکنه سیرک هیئت سیرک رحمانوف سفر میکنه به ناحیه و شهر دهاتا این همی است احوال این همی احوال نه بار دیگه ما براتون میمونم شما میتونید که
گوش کنید. جوان چی میگه؟ بیشی را گوش کنید. اینا آخران اینا یا تایید. جورم کن. اینا حالش ناراحت شده او. جماعت صمیمی رحیم. ها؟ جماعت صمیمی رحیم. شما سالی 98 وقت قبل من 4 ساله بودم. پدرم مرا گرفته بود آدم بیرقی و سرخ بود. همه دنیا میدیدم. همون راه ها حالا هم که ایستادگی است با مسئله عبور رو همیشه بیکاره. جورم کلا قطعی اتاد کدام بیافتی؟ برای چی کدام کتای جورم کن؟ میدونم کار دیم خیره او دروغ گفتی سر. گوش کن. من از میدونم تیابیون او بابی دو بافکرم اتاد نبود. کی گفت؟ که خیلی مسئله باید تیابیون ده. بوله گوش کنده. ها؟ خیلی دیرفو ها؟ ولی مرکز نویت و جورکلا راهش وای چند کیلومتره؟ 17 کیلومتر. صدقه همشم یا بودجت دولت داعشان هم اگران جورخول در خروج کنیم. خیلی من. بیاموزیم. چند خیلی احالی داره جورخول؟ 11,000؟ گوش که من پریپوتت کشم. جورخول موضعی که غلطانگی ها باید میشه تخمی. بله. ناراحتی اخرانو را دیدین؟ دستانم خیلی پاره بشی میگم بچه بشی میشنونه جوونا میخیزه میشنونه بو میخیزه. اینه مسخره بازی به هموطن یادیست. این خیلی حالتهای ناگوارد امام علی خیلی وقتا میمونه که یه خیلی جوان میخیزه گپ میزنه بشنون میگه بشنونه بچه بشنون نمیشود. حتی که کامera همون قدر دور رو هم باشه یعنی صدای همه اومده ایستاده است. چقدر بگیم که زورش اومدگی است صدای اخراناش اومده ایستاده است. آزاد بشی میگه بشی گپ نزن مشکلی را نگو تعریف که توصیه که اصلا همین گپ بس بود که یک جوان میخیزه میگرده میگه که من 4 ساله بودم تو اومده بودی بیرق سرخ بود من جلوه میدادم من 4 ساله بودم و امروز 94 سال بود. 2 سال از 94 سال تو اینمی ساله من یک کلان شدم مردک شدم ولی زن دارم گودک هم دارم یکی نمی کسافت ولی هم پرزیدنتی یک جوانی 4 ساله این پرزیدنت های و یا مردک شدگی است بچه شدگی است یک کودک 4 ساله مردک شدگی است حالی هم هم پرزیدنت های باز هم پیشش برآمده با برآمد کرده است سخن کرد. این همی خودش بس بود آدمی بننگ بناموس دکوی نمی بس هست که یک کودک 4 ساله نه مردک شده است چه نیمه شده است اومده است در اینجا گپ زده است حالی هم بالای همین سر ملت در خدمت پرزیدنت کرده اومده است. این شرم بود برت باور که مای رحمان شرمت بود. اکی قضاوت در دست برادران ملت هست واقعا من نگاه میکنم میستم خیلی ما مردم این خیلی سلابی بدهیم یک کم ترکه بگیم همون لیستوات کردیم تاریخ خودمون ها بگیم که یک کفت کوب کردیم همین یک اولاد امیر علیم خان 300 سال رهبری کرده بود است یک همین اولاد امیر علیم خان 300 سال رهبری کرده است بعد از او 70 سال دیگه با روس رهبری کرده است ما یکم با رهبری عوض نمی‌کرده بودیم همین آخران دو تشگر نگاه کنیم سیمش رحمانوف یک انسانی که از یک دنگره یک چول 30 سال میشوه که روی سر این ملت در رهبری دارم ما اصلا تغییر نمیدادم بیم بسیار ما ملتی زور خوب بودنیم بسیار هم مردم ما
шур як одамои хуб бидоем. Аслан тағйир намедодаем раҳбар. ҳамин омад то мурдан шад ё ки то худаш ягон чи шидан шад, то ё ки ягон тағйироти климат шидана, мо ҳамун ждатш мекарда будаем. ина мо ҳамура ждат дорем. 30 сол мешавад. 300 сол аз бобокалони Амиролимхон саркардагӣ то Амиролимхона то оне ки рус наёмад, ҳамла накард, назад, нагирифт, мо тағйир додагӣ набудаем. ман бобокалонои мо тағйир надодааст. 300 сол ҳами авлодаку авлод ба авлод тоқат карда омада будем. ҳамин бобокалони Амиролимхон шидагӣ, баъд аз ӯ бобо шидагӣ, баъд аз ӯ оташ шидагӣ, баъд аз ӯ ишидагӣ, яъне ки 4-5 поколени дар 300 сол 5 поколени хурдагӣ да буҷара мардум кор кардагӣ, бобокалонумон ӯ кайф кардагӣ налог гирифт. як восе хостагӣ ки тағйир битада ҳамин система. як восе дар ҳамин таърих як шӯриш бардошта будааст, шӯриши восе. тамом. халос дига. ин таърих дорем ҳамватанои азиз. агар ки мо дар таърихмон инқилоб кунем, ин аввалин инқилоби 2000 солаи мардуми тоҷик мешавад. даъво дорем ки 2000 сол таърих дорем. дар ҳамин таърихи 2000 солаи мардуми Тоҷикистон ин аввалин бори инқилоби мардуми тоҷик мешавад ки раҳбари худшона инқилоб карда алиш карда. аввалин бор дар таърихи мардуми тоҷик мешавад. дар ҳамин 2000 соли таърихаш аввалин нахустин аввалин бори инқилобшон мешавад. ин тараф дига инқилоб надорад. агар мо назар карда бистем, манғутиё омадан гирифтан, раҳбарӣ кардан, монголиё омадан манғутиёро задан, тоҷик назадааст, монголиё омадан задан, манғутиёша нобуд кардан, бо монголиёш раҳбар шидан. бо ҳамин мардуми Тоҷикистона дар болош ку на самом деле агар нахел нигоҳ кунӣ, худошон раҳбарӣ кардагӣ нестанд. манғута монгол зад, монгола манғут зад, ҳамин кадомиш омад ишиша зад сир кард, ай берун омада сир карда раҳбар шидан, ай дурун ягон бор хеста раҳбар шидагӣ нестанд. худтон бигиред таърихҳоро бихонед, назар кунед. худтон бигиред таъриха назар кунед, бихонед. ҳамин историяи вилояти Суда бибинем, бихонед. дигар ҷойша бибинед. аз берун омада раҳбара давлата шикаст дода гирифтан, раҳбарӣ кардагиям. вазифаи мо аз ҳамон аввал, аз ҳамон момакалономон ҳамин доираву тавлак дар дист монда, пеши раҳбаро рақс бозӣ кардан, хушомадӣ, ту бисёр одами зур будӣ, инаи манғутиё ганда буданд, шумо монголиёш зур ҳастед, ана монголиёш ганда буданд, шумо ҷанголиёш зур ҳастед. ҳамин кадомиш ки омадагӣ аст, мо ба як оғӯши калон пешвоз гирифтагӣ, дар болои сар мо раҳбар кардагӣ. мисли инаи давлатҳое ки аст, ёро таърихҳошонро бихонед, бовар кунед, яъни ҳар сол переворот кардагианд, ҳар сол переворот кардагианд. ҳатто ки як кишвар аз байн рафтагӣ, ҳамин давлати Поланд, як кишвар ҳамин Поланд аз байн рафтагӣ 3 бор зада тақсим карда гирифтагӣ ҳастанд. яки бозам ҳамин мардум воқеъ мо ин таърих надорем. ҳамин таърихе ки Полша дорад ку мо дар 2000 сол не, агар 300 000 соли дига мо таърих медоштем, ин таъриха надорем. 3 бор давлати тақсимшидара, пора шидара ҷавоношон хеста, ҳизб ҳаракат ташкил карда, зада гирифта ку якҷоя кардагиам, бо ҳамин давлати Полша кардагиша. инқилобҳои дурунии давлата мехонед, ҳар як саризмора инқилоб кардагиан, мардум хестагиан, шапидагиан, қатъи сар нобуд кардагӣ, сир кардагиан, қатъи ҳам армия пармияш
گرفته دولت نو ساخته. اینا یورا بگوی خیلی دولت ما نمی 10,000 سال که خاموش بودیم. کدام اومد گیری فقط زوری کدام میگی تو رهبری ما کور نداریم اکا ما دولت داری دا کور نداریم شما زورین نخواد ای منگولیا بیایا بزنن منگولو بلوی سر ما رهبری کنن دولت بگیرن رهبری کنن و ما خلق یودی فرق نداره رهبرمون علی است ولی است یا شوالی نیمت значение. اینم استوریو را ما داریم. ما هم در داخل خودمون میخندیم استوریامون زور ما تاریخ داریم ما تاجیک ما 2000 سال ما سینو داریم ما رودکی داریم. یعنی رودکی هم در وصف یا شعر نوشته گیه دیگرش اومگی باشه در وصف دیگری شعر نوشته گیه. سینو هم نباشه لیچه نکده گیه دیگه شاه آمدگی باشه لیچه نکده گیه وظیفش نمیبود لیچه نکدم خلاص دیگه ما انقلاب کردگی انسان نداریم. در این دولت ها شاعر قهرمان نمیدونن شاعر یک نویسنده میدونن شاعر یک انسانی که در دور زمان خودش او انسان یک نویسنده بود خلاص دختر یا قهرمان نمیدونن او در دور زمان خودش بگیم که همین اختراع کرد حاضر هم اختراع کرده است حاضر انسانی که کامپیوتر اختراع کرد حاضر انسانی که در این چیزا را انتخاب اختراع کرد که ما اوت گپ زده استودیم بعد یا قهرمان بگن کتاب بنویسن یا قهرمان همین دولت هم نه یا اختراعگر هستن نویسندهش هم یا نویسنده است قهرمان نیست قهرمان و انسانایی میشون که او اینه یا قهرمان گفته کیا را میگن در این دولت همون انسانایی که جنگ کردن جنگیدن انقلاب کردن پرورات کردن دشمن از زدن نابود کردن سر را چپه کردن ریشش کندن از زمین اونا را قهرمان میگن اونا میگن قهرمانای ما هستن که نمی دولت نمخه پرورات دادگی هستن نویسنده یک آدم تراکتور برآورده است قهرمانش بگیم دیگه یک آدم کمپانی مرسدس همین مرسدس برآورده است تو امروز کمپانیش کار کسته در گرمانیا او را قهرمان نمیگن ولی اگر او دما میشید که قهرمان میشید در دستگاه صورتش زدگی در سینفخانه صورتش زدگی در تمام اینجا صورتش زدگی یه قهرمانی تاجیکای مرسدس برآوردگی ما تنها نویسنده را قهرمان میگیم یک انسان شعر نوشته است قهرمانی تاجیک با ما دروغ میگن که کتابای ما را دنیا ترجمه کردگی است کتابای تاجیکا را دنیا ترجمه کرده امروز خونده ایستاده وقتی یگان جوده ترجمه کردگی نیست یگان جوده خونه میخونن این نمی چیزا کرد دروغ است پروست ما اوتر یک نمی فند کردن بود وقتی که ما در یک قفس بدیم در داخل هم قفس تاجیکستان فندمون میکنن شما زورین شما سینو دارین ای سینو دا بیش در دوره ریم پلاستیچسکی اپراسیا میکردن اونمو چشمایشون که خیلی میشید همون چیزو را دخترو را شاهو را که بگیم روشون خیلی تنگ میشید خیلی چی نمیشید یاش میتفتن سینی سال 60 70 80 رنگی بچه واری میتفتن میبرامدن همون امپراتورو اونمو پلاستیچسکی اپراسیا میشیدن اونمو دور زمان دا که سینو تولد نشده بود اوتای سینو تولد نشده بود اونا دورو دا کو اونا مردکو اپراسیا میکردن تبابت میکردن پای کج تولد میشید فرزندای شاه بگیم دیگر انسانو مایب اینوالید تولد میشید لیچنش میکردن راست میکردن استخوانو را شوی کرده شکسته راست میکردن پیوست میکردن یعنی که اونا دورال بابای سینو در دنیا نبود که اونا دورال ریم ده اونا مردکو اپراسیا میکردن نمیگن که این مدیسین ایمو هست خیلی سینو از همون بگیم که جامعه جمع کرده اون چیزایی که دست به دست پریدواد میشید یعنی اوچنیک میگرفتن اوچنیک یاد میدادن اوچنیک دوام میداد کتاب پیتاب نبود همینا را سینو روی کتاب آوردگی است خلاص مدیسین از تاجیک برآمدگی است ما مدیسین را ولی کردگی است خدمتو کردگی است نه که در ساحه طب است
ё ки намедонам фалониш медони китоб навиштагӣ аст. қаҳрамони мо аст. Эмомалӣ 30 чандта китоб навишт. ям қаҳрамон аст. мо ҳамин шоиру нависандаро қаҳрамон гуфта гаштем то ҳамин рӯза. халос. мо надорем ягон ҳайкалои гинаме оддитарин чиз Қазоқистон бире. абаё ҳастанд ҳамин инқилобгаро ҳайкалошон аст, шамшеро қатъи истодагӣ гуфти ҳамун гап болои аспода. инамиё чандта революция доранд, қаҳрамонои революцияш истодагӣ аст. абай ата дигар ҳамун як галай ҳар переулка мерай як қаҳрамон аз сураташ мондагӣ аст ки як ҷанговар аз сураташ ҳайкалаш мондагӣ аст. мо даги ҷо дорем як ҷанговара ҳайкалша нишон бидем. дар киҷо аст? киё қатъи ҷанг кардаги буданд? як ҳайкал ҷанговара ба ман нишон бидем дар Тоҷикистон. беғарзи ҳам восе. толи мо уничтожатш кардем, нобуд кардем толи. фақат инам хеле масқарабозҳора, не масқарабозе ки o'zi тамошо кардем мисли Эмомалӣ Раҳмон. инам хеле афанди, клован қаҳрамони тоҷик шида омадагӣ аст. то имрӯза қаҳрамони тоҷик инам хеле сиркаш, сиркбоз ва фарзандони инам хеле сиркаши сиркбозо ки оянда ва сиркбозӣ ва сиркашӣ мекунанд. инамиё қаҳрамони тоҷик мешаванд оянда. агар ки мо уто хомӯш бошем, мо уто гап назанем, мо уто ира тағйир натем, 100 сол баъди дига китобҳо дар васфи ё навишта мешаванд. мешава қаҳрамони тоҷик, наҷотдиҳандаи мардуми тоҷик. инора бо перевод мекунанд, мезананд, мегӯянд ки аз таи СССР зада бировардагӣ тоҷикистона тоҷикҳо инамиё буданд. инамиё мешаванд нами клоуно қаҳрамонои китоби мардуми тоҷик. бозам фан мекунанд ва фарзандои мо утра ки биги бачаи намиё гарани қаҳрамон буданд. ва фарзандои мо уту бо мераванд намиёра хонда қаҳрамони мо гуфта дар дунё ту намедонӣ ираку мегуфтанд наҷотбахши сайёра мегуфтанд, ин пешвои миллати тоҷикони дунё буд. инами тарӣ мекунанд. вале бизани бикори ҳамун дига қаҳрамонам ранги ҳамин Эмомалӣ будагӣ. баъзи вақтҳо ман ҳамун суратҳои қаҳрамоном мебинем ку воқеан шармат меяд. сурати қаҳрамонои ёро мебини шамшер дар даст, бовар ку бранжилето пӯшидагӣ, шапкои намхели сеткагӣ айку бояд шамшер набура оҳани пӯшидагӣ дар калошон, мускулошон нахел гуфти ҳам гапо шамшерзан. қаҳрамоношон инае аст дар музеёшон медроӣ. аймода медроӣ сала бастагӣ дар дасташ китобча шеър навиштаистай дар болош абу али ибн фалони фалони рудаки фалони нависандаи китоби фалони қаҳрамони тоҷик. ручка дар дасташ истодагӣ. як китоб салла бастагӣ, решам хемондагӣ бо хишрӯ када краскаш кадагиян ки краскаи замона қатӣ ӯ замона не и замона қатӣ. қаҳрамони тоҷик бо ҳамқа ноз када сурат домон кашидагӣ шуд. мебини дилат месӯзад. қаҳрамони ёро мебини ки ғурур пайдо мекунӣ. мегӯ ман бояд бизанам намхел дар таърих намхел номум бимона, не ки китоб қатӣ китоб навис. бизари зиёд так қаҳрамонорам чақашидем рафтем. не ки воқеият дора ҳамватанои азизам. вақте ки агар музей бидро як қаҳрамони тоҷика бибини шамуш шапкои оҳанӣ, хеле пагомои оҳанӣ дар китифош задагӣ, дар поёнаш навиштагӣ бошад ки либоси нами мардак 170 кило вазн дошт, 98 кило либосаш вазн дошт, ё ки 65 кило вазни либосаш буд. шамшер дашт гуфти ҳамун гапо 30 кило вазн дошт, 28 кило шамшер дашт вазн дошт, дарозиш фалон ҳамин мезад ки гуфти ҳамун гапо душмана париданша медидӣ. ранги наёбур нохел менавиштанд охи шапкаш 7.5 кило 9 кило шапкаш буд, вазни шапкаш. нависанд унавора бимонанд дар музеё, бубинӣ ба кайф кунӣ, илҳом бигирӣ да насле ки буданд. баъд мегӯяй бача
бобои мара шабкаш 9 кило вазн дошт. шамшер дошт 30 кило вазн дошт. ба як даст мебардошт бозӣ медронду шамшерда 30 кило ранги гирра мебардори ку шамшерди бобокалони мо 30 кило вазн дошт 28 кило натар 40 шқати шамшера бозӣ медронд душман мезад нахел бақват инсоно буд он вақт баъд фахр кунӣ мешавад. ин ҷамедрои бовар кунед вазмои либосош навиштагие ку аймада вазминаи либосош шамшер сума я рӯзията шамшерча бардоштам иҷозат мета бардоштанда мондаги аст мебардорӣ мегӯи штанг бардоштестам авача мегӯи ам шамшер аст та мондаги ам та тезш кадаги мега о шамшер аст ира мега нами қаҳрамон не мардака шамшерча аст либоси танаш мега 57 кило вазн дошт 57 кило либоси танаш буд шамшер ҳаме бардори намедонам 30 кило 28 кило вазн дорам он мардак нав хати ҷанг кадаги аст. ина хел чизоро мо надорем. ин чизоро агар мо медоштем мо имрӯз якаме ғурур мегирифтем раққос шида намерафтем мо раққос намешидем мо ғурур мегирифтем фақат барои моро шоир нишон додан нависанда нишон додан слаби мекуна ин чиз шуморо марам слаби кадаги инам хел дӯстои азизам чӣ бугум шуморо кӯшиш кунем ки оянда дар таърихи мардуми тоҷик клоун қаҳрамон нашавад. ҳоли оянда онав арабшорам қаҳрамон метем ғарибшорам қаҳрамон метем мугамборам қаҳрамон метем менависем суратошам мемонем мегем ё қаҳрамонои тоҷик буданд қадами қурбонам қаҳрамон метем менависем мегем бисёр як нависанда ва шоир ва сарояндаи бузурги мардуми тоҷик ки ир африкову амрикову шарқу ғарбу шимолу ҷануби дунёира гӯш мекард ин қаҳрамони тоҷики мо ҳаст гуфта бу суратча дар мактабу зада дар дасташ ямаха таре кадаги қапидаги суратча мезарем мегем ки аввалин инсоне буд ки дар рӯи дунё суруд хондаги буд. аввалин инсон буд. суруд аз қадами қурбон мусиқӣ ва суруд баъд паҳм шид дар дунё ин дигаро аймо гирифтаги ҳастанд қадами қурбон гирифтанд дигар мусиқиро дигар инсоно наметонистанд мисли аби синош мекунем дохе мисли абу али ибни сино дунё медитсинаро ай тоҷик гирифт тамом мегирем менависем фардо баъди 100 сол баъд кӯдакои мо бовар мекунанд дунё мусиқиро ай қадами қурбон гирифт надошт мусиқӣ намедонистанд ямахай намира ихтироъ кардаги инсон соҳибаш аслиш нами қадами қурбон аст мусиқирам аввалин бор қадами қурбон ихтироъ кард мезанем дар мактаб суратча 100 сол баъд кӯдакомон бовар мекуна меравад чӣ фарқ дорад ҳамоне ки задан овардан гуфтан медицинаи абу али ибни сино дар дунё руш шид аввалин инсоне ки медицинаро ихтироъ кардаги аст абу али ибни сино барои ам медицина аст барои мадати сино буд ай ҳаму калима гирифтагӣ ҳастанд ин мор ай ки ҷо гирифтан намедонам шояд мор ай тиёқи абу али ибни сино гирифтагӣ бошад тиёқшам тари мор мешид мепартофт намедонам чӣ мешид хулас мерем тамому тараф театр ҳаҷву санъата мегем ки ай ҳам мугамбои мову аз ғарибшову арабшои мо дунё гирифтира аввалин бор ҳаҷва ихтироъ кардаги тоҷик аст мегем тамом дунё қабул кард мегем баъд аз оста рушд шид рафт дари дунёи ҳаҷв аввал одамо наметонистанд ҳаҷв карда аввалин ҳаҷва придумад кардаги инам бошад қаҳрамони тоҷики мо арабшо ғарибшо мугамбошо ина мера придумад кардан суратошона дар мактаб мезанем баъд аз ино дунё аз ин ҳаҷваҳо гирифтан истифода бурдан мерава қаҳрамони тоҷик мегардем фарзандомонам хел дарс метем мегардем яъне ки таърихи мардуми мо ё ки зиндагӣ ё ки ҳамин чизои мо ҳамаш бофта ва сохта аст эра дар болош конкретна кор карда ман намегӯм ки мои қаҳрамонора надоштем мои ҷанговароро надоштем гуфтани гап ин чиз дурӯғ аст
که در تمام ملت قهرمان جنگاور بود. اما متاسفانه چیز است که یعنی نام و نشان او را نابود کردگی است. کوشش کردن که تا که قهرمان های ما را نابود کنند. شاید باباهای ما بدن که انسان هایی که گفتی همون گپو همین یک تیاق هرغای قطعی زده دشمن جرس شب را وردگی است. نیکی نیست، همون نیست. شاید بدن باباهای ما که همون لباس های جنگاوری آهنی داشتن، میزدن میساختن همین چیزها را. کوزنیتسا بودن، یعنی که میساختگی انسانو همین خیلی لباس ها میساختن بود. ایره یک اروپا یا که امریکایی کار کردگی نیست، یا که یک نمیدونم دیگر دولت دیگه ای کار کردگی نیست. متاسفانه یا سخرانیت کردگی هستن همون چیزا، یعنی نگاه داشتگی هستن تا امروز به نسلشون. ما ایره نابود کردگی هستیم. ما هم خیلی تصور میکنم که ما این چیزا را نابود کردیم برای که ملت ضعیف کردن. غرور ملت هم خیلی انسان هایی که برای ملت غرور میته او را ما نابود کردیم و فقط کی را موندیم؟ یک نویسنده را موندیم، یک شاعر را موندیم، یک انسانی که پنسیلین پریدومت کردگی است یا آنتیگریپین پریدومت کردگی است. ما او را قهرمان تاجیک موندیمش، در بالای سرمون قهرمان کردیم گشتیم. نه، من احترام دارم این چیزایی که اختراع کردگی هستند. من یگان گرم ضدیتی ندارم، بله یک اختراعگر همچون اختراعگر که همین چیزا اختراع کردگی است. نه که همچون قهرمان خیلی نمیشه یک انسان کامپیوتر اختراع کنه و قهرمان تاجیک، قهرمان ملت بمونه. یک انسان یک کتاب بنویسه و قهرمان ملت بمونه. این چیز چه قهرمانی است؟ هیچ. همچون قهرمان گفتند من درستی زبانم نمیره و کی جلوی را قهرمان. شاید شما در سخت برسه این چیز. نه که همون ما از نگاه حقیقت نگاه میکنم، گپ میزنم. شخصا برای ما قهرمان نیستن. نویسنده هست، یعنی که در جدای در شروع نویسندگان همون یکی از نویسندگانی بهترین، یکی از طبیبانی بهترین بگیم که هست. باید این چیزا هم خیلی دو پا درست مشکل کنیم، قبول کنیم. این هم خیلی بود کدامید که خیلی نفوریدد سخت درسیدی آخران سخنی ما بگم این فکری ما هست. شما میتونید که خیلی خیتون در محقوله قبول کنید. همه وقت حقیقت تلختر میشه و هموطنان عزیز این چیزا هر یک انسان میدونید که حقیقت تلخ است. ما مردم ما فقط تعریف را دوست میداریم، تفسیر را دوست میداریم. از بس که یعنی تعریف تفسیر دوست داشتن ما اینم خیلی بگیم که اینم رنگ ممالی میشه میره. برای که یک آدم باید ما را تعریف کنه، یک آدم بگه تو زوری تو نمی بعدی نمی 90 سالو غفور سیدوی یعقوب سالم هوا دامه پارا 3 تا سالتوی قفاکی میزنه. غفور سیدوی ورتیچکا بو پارا اگر 6 تا نخلی تو میخره ورتالیو دوری کو اگر با نفوراش کنه خیلی میسته در هوا بعد کای که اگر پوش راست کنه بعد میفروه نباشه نمیتر تو خورده میسته. اینم خیلی یک افندی انیکدوت ساخته ها بافته ها ما بسیار داشتیم که در زندگیش غفور سیدوی زل دیدگی نیست. چی از زل او خیلی ورتیچکا را 3 تا میپریده در هم. خیلی یعقوب سلیمت کم ترک بگیم که شاید بد هموز پارتیانی بچه بود. یکی هوا دا پریده 3 تا سالتوی قفاکی نمخه 3 تا تو خورده بعد از زمین فرومادن این گیمناستیک میشه. این دیگه از پارتمن نمیشه. این گیمناستیک که همون اپرا بالت رنگین واندام مورین اپرا بالت میره و بعد همون پوچوش روی میشه. شاید که یعقوب سلیم دا اپرا بالت کار میکنه. همین خیلی ساخته ها زیاد بودن، تعریف تفسیه ها برای یک انسان زور گفتن، زور کردن برای یک انسان، یعنی که همین چوب رمبو ساختن، یک تخته رمبو ساختن. این طریق چیزا مورد زیاد بود. همین تعریف تفسیه بود که ما را پایان آورد برای که اون چیزی که میبروید، یعنی که در زبان ها در گوش ها و اون چیز حقیقت نداره. اون چیز جایی که آبروی را بلند کنه، اون چیز را آبروی را پس میکنه. ما یکی پتخلیمی را دوست میداریم، یکی کدامی که دمو پتخلی میکنه او را دوست میداریم. همین چیز ای بین اگر ما بریم همین چیزی پتخلیمی را ما استوستا میتونیم که یک جامعه خوب بسازیم.
برای که کسی در کسی پدخلی می نمیکنه، حقیقت ریال گپ میزنه. برای ما بعضن حالت ها حقیقت گپ میزنیم، خیال میکنه که او انسانو که ما دوا گروبیت کردیم. میدونین برای چی؟ برای که او انسانی خیلی حقیقت در روش شنویدگی نیست. از اون جمله نمی امام علی رحمان شنویدگی نیست، یعنی که یگان انسان در پیش او حقیقت آشکار اومده گفتگی نیست. حقیقت هم شیرین کرده گفتگی است، تلخ هم شیرین کرده گفتگی است. بعضن حالت ها میگوی حقیقت در نظرش که تو او را گروبیت کردی. میگه پایان شای بچه بشو هوا نره، هوا نمیره، اوستا خوب گپ زدیستی، حقیقت گپ زدیستی. این نمی چیز است، نمی مشکلی است که میگه که در نظرش سخت میرسه. این چیز طبیعتی ما همه مونده هست، همه مونده. ما مدام بود، ما هم کوشش کرده استودم همین چیزا گم کنم ایتنم در کار نیست برای ما. تو که حقیقت بدونی، تلخ تلخ، شیرین شیرین. ولی بعضی ها میگن که чем Руслан میگن که чем сладкий ложь میگن лучше горький правда. یعنی که از همون دروغ شیرین ده تلخی راستش میگوی قبول کنم. ما تلخ قبول کردن باید چیکار کنیم؟ یاد بگیریم دوستای عزیزم. قربانی هر یک تای شما این 51 مینوت وقت شما رو هم گرفتم. تشکر با همتون که بدین. واقعا هم من اصلا انتظاری نداشتم که در یک هفته بگیم که ما از 500 آدم زیاد بگیم در این کانال ابونه میشه. من این باوری را اصلا نداشتم. من فکر میکردم که همین روزی 3 تا 4 تا یا 5 تا ابونه میشه روزی، نه که اما روزی از 100 نفر زیاد ابونه شد. من گفتم که نشد، مردم ما بیدار شده ایستادن. این نشانه بیداری مردم است. در یک کانال سیاسی رفتن، در یک جایی که بگیم که از سیاست حرف میزنه، تنقیدی که همون امام علی را بعضی انسانو در جگه خوش در خوش بدوره تلخ کف میشوند که اشکار تنقید میکنن، کمبودی را گپ میزنن. در او خیلی کانال ابونه شدن مردم این نشانه بیدارشوی مردم نشان میده. یک زمان کانالای ما، کانال گروه که شدگی بدیم، روزانه 100 نفر ابونه نمیشید. 5 نفر 7 نفر ما هر روز آدم حساب میکردیم که مردم ما شور شدیستن، مردم ما بیدار شدیستن. او اینا امروز خدا را شکرش 10 نفر مردم ما فهمید، 10 نفر مردم ما ترس ایدیل دور کرد، 10 نفر مردم ما نه 3 نفر امروز اومد، 4 نفر اومد. ما از انا همونجا بها میدادیم که چقدر مردم ما را شورنوکی سیاسیش یعنی که بالا شده است و از ترس ایدیل دور کرده استن. امروز خدا را شکرش در یک کانالی بگیم که الهیدگی یک انسان روزانه 100 نفر اومده ابونه شدنش، این واقعا هم علامت یونامو است که مردم ما دیگر خیلی دانه دانه نه، مردم ما اپتم بیدار شده ایستادن، اپتم بیدار شده ایستادن. هر یک انسان که سیاست دخالت میکنه، مردم خیلی از یک طرف نه از یک طرف بها میتمیه و از اون جمله ما از نمیجا بها میتم. همین مردم ما هوشیار شدن شه، مردم ما بیدار شدن شه. ما از همینجا بها میتم. روز میخیزم سحر میکشمش 100 تا ابونه اومدگی است یا 110 تا ابونه اومدگی است کو ما یک خیلی وقت تلفن در آسمون نتر هوچ میپرتمش کو میقطمش میگم که این خدا را شکر میگم که امروز مردم ما نخی پتاک بیدار شده استن. دیگه امام علی حرکت‌ها را بگیم حرکت‌های سیاسی را تروریست میگه، اکستریمیست میگه. دیگه تمام عنوان امام علی در اونجا قطعی سودش ببروین بزنن در گردن آدمای سیاسی، حرکت‌ها حزب‌ها یا که الهیده سیاسی ایرا بزنه. باز مردم طرفدار این شیده اومده استودن، مردم پدشکه کرده استن، مردم ابونه شده استن. و سایت امام علی را هوی کنید اما افیتسالیشه این قابونه نداره که ابونه‌ای که حرکت‌های سیاسی دارن نمیدونه یعنی چی که در حالت که جهان او را همچون یک دولت حکومت قبول کرده است. هیچ که شما در اونجا پدپیشت سکنه، هیچ که شما را بگیم که از اونجا روز استانه میته خونگیتون را برده غم نمیته. یکی نیست. 8% سکده استن. من سایتوی همون حکومتی را بعضی هاش هم میدارم
اما обуна чиёшона нигоҳ мекунам чанка бовар кунед дар ҷои дарво подписатсия кунанд боз ки ягон хат хабар аз о хондан подписатсия мекунанд мебироянд мераванд биромада рафта истодааст аз сайтҳои давлатӣ ама ҳукуматиё телеканалоша сайтоша бидроем бибинед одамо подписатсия када рафтестанд намедроянд дар уҷа мега ну нахрин мега подписатсия сайтошона дар кор нест мега ин чира нишон мета ин нишонаи намо аст ки мардуми мо аз инаи кловн хаста шида 30 сол шид инами кловн аст инами бозӣ инами масқарабозӣ ина як кӯдака дар болоши қадар фишор меоранд барои як гап заданаш меброянд мераванд нахрин дар кор мегам одаи телеканалшам радиоканалшам дига каналшам ами ҳукуматира мерем айда меган оппозитсия да подписатсия мекунем ҷо як чизе аст ки ими ним нуқтаам бошад ки я ҳақиқата меган дар амуҷа ими ним нуқтаам бошад барои мардум гап задистанд яъне ки инаи нишонаи ӯ аст ки мардум аз ӯ аз тарафдорӣ канда ва ба тарафдории ҳаракат ҳизб ё ки мустақил ҳаракат мекардаги инсонҳо омада истоданд ман мегӯм ку вақте буд ки мо ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 дар сайтиш ҳисоб мекардем ку имрӯз чанд та одам подписатсия кард баъзан вақтҳо ҳам хеле мешидем ҳисоб мекардем ҳафтаинаша ҷамъ мекардем ку дар як ҳафта 50 та 60 та одам омадааст иншолло одамо ин як ҳафтада 60 бачаҳои мо бедор шида 60 дона гуфта мо фахр мекардем имрӯз мо вообще фахр мекунем ки чи дар ҳизбу ҳаракатҳо чи алоҳидаиҳо 100 нафар патоқати омадистанд ин фахри на танҳо бигем ки як инсоне ки дар сиёсат аст ин фахри ҳар як намо тоҷикистонӣ аст ҳар як тоҷикистонӣ аст ки фахри ӯ ки яки ӯ бедор шида истода як бародари дигарам як рӯз ба ман навишт ки мисол гирем як одамам боша муҳим ки бедор боша ака воқеан ҳам гапаш ҷон дора ҳами як одамам боша муҳим ки ҳамон инсон дарк куна ки ҳамо ҳақ ноҳақа якта боша чӣ ҳамон инсоне ки 100 тае ки намедонад чӣ кор куна дамис медаваранги як вақтҳо дар қишлоқи мо 2 та тӯй яке ябора шид ҳамира бугум баъд як аҷиб аст да хандаовар ба намеҷа ҳақиқи мо ку ҷавон будем 2 та тӯй шид якта дар болои қишлоқа якта дар поёнаш яъне ки миёнатарда байни 2 та тӯй як бигем ки як 500-600 метр разница дорада дар як тӯйш бигем ки як зокирча меган зокирчаро овардаги буданд ва дар тӯи дигареш бигем ки зафарчаро овардаги буданд ҳаки қишлоқ ҳамаш ҳам мухлиси зафарча ҳастанд ҳам мухлиси зокирча ҳаки ӯ чачао вақто мода буд зокирча яъне зокир рашидӣ ай и тӯй як группа медавем мерем ӯ тӯй камтар зафарчаро гӯш мекунем буда унав суруда хондестай медавем ами ҳурра 500 метр мерем ӯ тӯй зафарчаро ка гӯш мекунем мега буда зокирчаи най сурудша хонд бо медавем и тӯй бо меем зокирчаро камтар гӯш мекунем зокир рашидира вақто бачаки ёш буд зокир рашидӣ бо мегам буда ки унав тӯйда зафарчаи най суруда сар кард бо ҳами мо медавем и тӯй медавем и тӯй медавем мо одновременно намехостем ки на зокира хафа кунем на бигем ки зафарчара яъне мухлиси ҳардаш ки будем ва дар ҳамо тӯи ҳарча тамошо кардем ҳарчам хуб хондан яке муҳим ҳамин буд ки мо фақат давода овқати саргардон исидавидем усидавидем исидавидем на иша ҳалол фаҳмидем на и тӯя фаҳмидем чӣ шид на и тӯя фаҳмидем чӣ шид буда гуфтан ус рафтем ки аруса гирифтан бурдан шав арус гум шид омадем ки шабахайра хондан и тараф давидем омадем ки и тарафам ҳамо аҳвол шабахайра хондан ҳичша нафаҳмидем тӯй чӣ хеле шид охириш чӣ хеле шид ӯ вақто пул мечошидан дар тӯё мо ки бачаи ҷавон будем пул мечошидам бача
мо пул кор мекардем. мо асос туй барои пулкоркунӣ мерафтем. ки мисол рақс мекуна як кас мечоша, як дирамаҳо буд ду вақто. як дирама ҳам хеле бигем ки навам чизо. пули деревяне буд 1000 сум, 100 000 сум вақто будам хеле. пул мечошидан, мо пул мечиндем. гап дар сари ҳаме омад расид ки мо ҳам ин туй давидем, ҳам ӯ туй давидем. короче пул чинда натонистем. кор карда натонистем. кадоме ки дар як ҷо тоқат кард истод, ӯ инсон пул чин 1 сум ҳам бошад, 2 сум ҳам бошад. мисол ҳамҷо ба живачка пулиша кор кард, ӯ кӯдак рафт ва мо сарсон саргардон як группа ба Амеди Зокир Рашидӣ, ба Амеди Зафарча иша гӯш мекунем, иша гӯш мекунем гуфта аяму пулое ки туйда мечошидан аяму мондем. яъне мақсади гапи ман ҳамватанои азизам, мисол ин тараф ӯ тараф давида ҳамун пулое ки чошида мешава ҳамун намонен ризқи рӯзӣ. имрӯз ба ҳаматон ташаккур, бениҳоят миннатдор ҳастам ки поддержка мекунед, подписатсия мекунед, этапно подписатсия кардистен. иншоалло рӯзеш мешава ки саҳар мекушоӣ бигем ки 40 000 подписчик дори, саҳар мекушоӣ 42 000 подписчик дагӣ. барои чи? барои ки мардум боз ҳам рӯз то рӯз масштабно бедор мешаванд. яъне ки дигар ҳамун бадаги инсон як мехезӣ ки каналҳоро мебинӣ 500 600 000 подписчик дорад, яъне каналҳои сиёсӣ. ман мушоҳида кардам ҳамун каналҳои раққосаҳоро баъзе вақтҳо нигоҳ мекунам, ҳамун санъаткору дигар чизо. мардуми мо аз ӯ подписатсия кардистанд. воқеан ман фахр мекунам аз як тараф ки мисол сухани мо дар ҳаво мондагӣ набояд ки ин чиз оянда зарари миллат аст, зарари фарзанди та аст. ин гапҳои мо рафт расид ба гӯши ҳамун инсонҳо фаҳмидан, биромадан подписатсия кардан. баъзеҳоша каналҳош фуромад. ма гуфтам ки мотиватсияро мо ӯтӣ метемода ки то ки ҳамун роликҳои девонагишона бикунанд ва оянда фарзандои мо тақлид кунад буда. мо ин гапа гуфтем. аз хеле ҷойҳои клоунбозӣ худдорӣ кунед. агар ки хоҳед оянда номи тоҷикистонӣ мисли як бигем ки як чечен бигӯ ки хеле ғуруру хеле номуш боша, шунавидан бояд ку тоҷик биган дар тасаввуроташ шерои нар биёяку ин хеле каналҳоро кӯшиш кунед блок кунанд, партоянд. хеле каналҳо дар кор нест. бигем ки ин дар менталитети тоҷикии мо туғрӣ намегира ин кардистаги чизит. кадомит ки мешиносенш, телефонша дорен, зангиш бизанен, бигӯ эй бача биги ахмақита ҷамъ кир. оянда фарзанди ма дар ин намира дида калон мешава. ман кунен пеши раҳша бигирен ёра. пеши раҳи ин ахмақиро гирифтан вазифаи ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ аст, ҳар як мард аст, ҳар яктаи шумо вазифатон аст ки инами ғурури тоҷика бояд бардоштан, ном обрӯи тоҷикистона бардоштан вазифаи ҳар як мард аст. кадоме ки дар дохили миллати мо ӯтӣ инам хеле ахмақбозӣ мекуна ва саҳнасозӣ мекуна. ин чизоро чикор кунен? дарҳол ҷамъ шавен, бишнонен, файрод кунен. бишнонен нест, бигӯ арабшои ғарибшои намедонам ки ҳастӣ, каналта маҳкам ки ҷамъ ки полни видеота удалит кир, полни видеота тоза кир. инаи хел мардо боша бояд. намонен ки не хеле фаҳши фоҳишаҳо ҷамъ шаванд, бироянд дар кӯчаҳо. ин обрӯи мо шуморо мерезонад ва ҷомеаи ҷаҳон тоҷикан ҳам хеле оценивад мекунад. нам хеле бигем ки чикор мекунад, нишон медад, яъне ки ҳамқа баҳо медад. барои ҳама ҳамватанои азиз кӯшиш кунед аз хеле чизо, агар ки гарчанд ҳамун гуфтагӣ ҳастанд ку ба даст ман ки ба даст накунӣ, ба гап ман ки яъне ба сухан натонистӣ ба дил бад бинӣ мега ку ҳамин чиза ақаллан истифода барем. дар ҳолате ки мо ҳамун ахмақҳоро ба даст ман карда наметонем, то ки обрӯи тоҷика ӯро пас мекунанд, ба даҳан ман кунем, ба таҳан наметонем ман карда, ақаллан ба дил яъне подписатсия кунем, бибироем бирем, накунем подписатсия дар ӯ. забони тоҷикиро мо шумо медонем, дигар касо вода подписатсия кардагӣ нест. ҳамаш тоҷикистон аст, тоҷико ҳастанд подписатсия кардагӣ. ақаллан ба дил бад бибинен мега ку ақаллан подписатсия кунем, бибироем бирем, набинен амуро тамошо накунен, дар кор нест.
мон уруам ӯ аз ҳамунҷа даромад мегиранд ки бозам влажид мекунанд дар саҳнаи диимаш. агар ки шумо уҷа надромаден ӯро ки даромадшон гум шид дигар дар саҳнаи диим яъне бозам як шармандагии миллати тоҷика диим серияша сёмка карда наметавонад. ӯ як шармандагӣ аст. шумо просто дарк намекунед театр, санъат, фарҳанг бигем ки ин чизоро камтарак дарк намекунед. хиёл мекунед зур аст, аммо оянда зиён дорад. дӯстои азизи бениҳоят гиромӣ ва олиқадрам, бисёр миннатдор ҳастам. кадомед ки подписатся кардед, кадомед ки отписатся кардед, кадомед ки коммент кардед, кадомед дар бораи ҳамин мавзӯъ навиштед ва кадомед дигар там боша бигем ки намедонам ахмақӣ чизо менависед. медонам аз аммо шумо барое ки фақат каналҳои мугамбо тамошо кардагӣ ҳастед, дигар чизи сиёсӣ дар назартонам хеле метова, як аҷиб метова, ғалат, инопланетян вори метова. рӯзе мешава шумо ҳам соз мешед. ташаккур. то бигем суханҳои дигар рӯз. видеоам зиёд ҳастанд барои сар додан. имрӯз гуфтам сар бутам, аммо ман гуфтам ки небояд имрӯз ман гап задам дар бораи айнан инами кловнии Раҳмонов ва кӯшиш кардам ки имрӯз дар ҳамин кловнӣ суҳбат кунам. боқӣ саломат бошед. қазоват дар дасти шумо ҳаст. метавонед ин наворо пайдо кунед, аз дигар ҷоҳо тамошо кунед. ва ман дар фейсбук ин наворо мемонам. шояд ки аз инҷа ман нишон додагим камтар нороҳаттар бошад. барои чи ман дар экран намебурорам, барое ки намехоҳам проблема шавад, жалоб намедонам итари ва утари. барои ман ай телефон мемонам. ида ягон жалоб, ягон кор карда намешавад, барое ки моли ки ай дигар ҷо нишон додест. барои ҳамон ира ман дар фейсбук мемонам. метавонед ки аз фейсбуки ман ба ҳазур, яъне хушрӯ внимательно навори, яъне ки сирки Раҳмонов дар тобеи ноҳияҳо ё ки деҳаҳои тоҷикистон метавонед тамошо кунед. ман менависам номаша сирки Раҳмонов. сирк ба тоҷикиё ба деҳаҳо ноҳияҳо сафар мекунад. саломат бошед дӯстои азизам. қурбони ҳар яктаи шумо. зинда бошед дигар.